Danas igramo sa Strahinjem. Fudbal sa Glavonjama i krećem. Ja ću prvi, ja ću Ginđuve, evo ga moji Ginđuve. A tebi ću stigne prevode. Ajde, To je neki početnik. gdje je početnik? Uspjeli sam. Prevario si me! A nije cool! Jao. Yes. Ginđuve radite! Ginđuve! Ginđuve mora! Ginđuve! Kako sam ti skinuo s glave. Ne, to može samo meni. Igramo još. Igram 3 runde, baš. Ma ne, igramo 10. Opa! Ovo je proradilo. Uvijek! Amin! Uvijek i uvijek amin! Povratak u igru! Ti me posjećaš što ja 10-1 To mislim da pomogne. 10-1. Vreme da bi tebe napunio. Ma kaj prvo ovo lopta? Što se njama? Ma ovako. Gledaj. Boša što brani. Termometro. Čas. Ajde. Evo tebi ovaj. Ako nije. A ja ću ovdje. Ovaj nije smiješno. Ovaj. A ne, bre, ne, bre, i krećemo s početka. Malo imali smo tehnički. Ajde, ja. Evo, idemo. Hoćemo i tebe da zovemo Janjika. Mi smo nazvali tako naše druge kao Lazo.
To je tako trener zvao Janika. Ali znate kakav gol? Petom. Ali ne zna loptu da šutne, pa sad vidite. Ušao u prvom minutu i dao gol. Gol smišio je. Pomiješao golova. Sad vidim Janika, mora. Ipak je to... Mislim, može da gledam. Dojeli za autogram. Ne, Pike, znaš ono, kad su igrali polufinalu, ja mislim pred 2 godine, Bayern i Barcelona. Oni u obe te utakmice Piqué dao autogol. Sad možda grešim, ali znam da je u jednom dao autogol. Sada mislim jako... Prvobojstvo! Vidiš da ja. O, vidi koji gol, bre! Ajde šutni, bre. Kasi! Jao! Ovi, bre! Potučemo nas. Sve moba, ajde, šta se plašiš, bre? Ajde! Mene smorilo ove pobjede poneće. Janks! Opa. Idemo još jedan. Ajde, sjedi još. Dobre, sad mi krenu. Jo, bre. Mislim da nije... Ma neće ovo učinu. Ugod. Da, čojo! A da! Da se popnem na tebe, ti mali ja. Jo! Joj! Joj, Radovane, crni Radovane. A da! Opa. Oh.